Ćao i dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo da preživimo našu prvu noć i da preživimo drugi dan. Sada, korak broj 1 u preživljavanju prvog dana je da se napravi sod. Sada smo se spremili za prvu noć Minecrafta. Sad meni još treba malo drveta da završim kuću kompletno i da napravim više alata. Ok, ovo je demonstracija kako da pobiješ zombija. Uspeli smo, preživjeli smo napad zombija. Preživeo sam. Sve je dobro. Stigli smo kući sa ovim resursima. Onaj tamo hoće da me prebije. E pa ja ću prebiti njega. E sada, ovo ovdje je creeper. On eksplodira kad se približiš. Znači trebamo biti vrlo oprezni. Ok, uspjeli smo pobjedimo creepera. Sad ću dodati još jednu kuću do naše baze. Za više prostora. Napokon izlazi sunce. On mi krade blokove. Hopam! Kuća nam je gotova. Ovo je kako izgleda naprijed. Ovo je kako izgleda od pozadi. Ovo je kako nam baza trenutno izgleda. Sada ćemo da napravimo farmu. A za farmu treba će nam hole. Ovo izgleda kao cool mjesto za farmu. Iskabuš! Naša farma je gotova. I to bi bio kraj ove epizode Minecraft preživljavanja.